Pozdrav, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 20 zanimljivih činjenica o Novom Zelandu koje možda niste znali. Pa da počnemo. Prva, Novi Zeland su davne 1642. godine otkrili Evropljani, to jeste Holanđanin Abel Tasman i njegova posada. Druga, Novi Zeland je nekada administrativno bio deo Australije. Treća, 1893. godine Novi Zeland je omogućio glasanje ženama. Četvrta, kraljica Elizabeta je službeno i kraljica Novog Zelanda. Peta, kiwi na Novom Zelandu nije voće, već ptica koja obitava isključivo na području Novog Zelanda, a poznata je po tome što ne leti. Šesta, Novi Zeland ima dve himne, onu britansku God Save the Queen i sopstvenu God Defend New Zealand. Sedma, moa, jedna od najvećih ptica koja je ikada obitivala na svetu, živela je na Novom Zelandu. Težila oko 300 kg, a bila je visoka 4,5 metra. Posljednja je umrla oko 1500. godine. Osma, kad su Evropljani stigli na Novi Zeland, teritorija je već bila nastanjena. Deveta, Novi Zeland je prva država na svetu koje su u isto vreme tri žene zauzimale ključne pozicije u politici: premijerka, guvernerka i državna sutkinja. Deseta, u Novom Zelandu na jednog čoveka živi čak 9 ovaca. 11. Taumata Vata Katamata, to ćete dobiti u opisu, je najduži naziv za neko mesto na svetu, a ono se nalazi na Novom Zelandu, te naziv sadrži 85 slova, a ima i svoju dužu verziju od 92 slova koja se nalazi u Guinnessovoj knjizi rekorda. 12. Novi Zeland je izbačen iz poznatog saveza ANZUS, to jest Australije, Novog Zelanda i Amerike, oko 1980. godine jer nije hteo da prihvati nuklearno oružje. 13. Mediji na Novom Zelandu su međusobno najslobodniji na svetu. 14. U ovoj državi gotov novac nije u modi. Većina stanovnika koristi isključivo kartice kao način plaćanja. 15. Istopolni brakovi, prostitucija i bordeli su na Novom Zelandu legalni. 16. Vozačku dozvolu dobijate već sa 15 godina, a sa 16 morate biti stari za dobrovoljno vođenje ljubavi. 17. Jezero Taupo bilo je mesto najveće erupcije vulkana na svetu. Ujedno, Taupo je najveće prirodno jezero ove zemlje, stvoreno je vulkanskom erupcijom pre oko 26.500 godina. 18. Novi Zeland je jedno od najslabije naseljenih područja na svetu i također je geografski najizolovanija država na svetu. 19. Poznati dobitnik Nobelove nagrade Ernest Rutherford, otac nuklearne fizike, rođen je na Novom Zelandu. I posljednja, to jest 20. činjenica. Prvi čovjek koji je osvojio Mount Everest bio je Novozelanđanin Sir Edmund Hillary. Njegovo lice se nalazi na novčanici od 5 novozelandskih dolara. I to bi bilo to što se tiče 20 činjenica o Novom Zelandu koje niste znali. Ako vam se svidao klip, obavezno ostavite like i subscribe kako bi me podržali u mom radu na YouTube-u. Tako da, to bi bilo to, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Tako da, pozdrav!